ta scena kada se Heathcliff posle 3 godine vraća i kada dolazi u kuću kod Edgara i kod Katarine i taj susret njega i Edgara, čini mi se kao da se tu podcrtava nešto o čemu si ti takođe pisala. Kod Katarine i Edgara su obrnute uloge. Ona je ta koja je dominantna. Ona je ta koja ima više te muške energije ili tog muškog principa, ako bismo mogli da kažemo. A Edgar je taj koji nju prati. A ona kod Heathcliffa upravo voli to što je on taj koji nosi tu energiju. Ali ono što mi od tog trenutka kada on dođe, kada se on konačno vrati, on tad ulazi potpuno u tu ulogu nekoga ko će se svetiti. I mnogo mi je drago da si pomenula i Šekspira i Byrona, jer to je to, on tu dobija zapravo te zamahe. Kako Emily Bronte gradi Heathcliffa u smislu, pored svog nasilja koje on čini, a tek će ga i činiti od ove tačke u romanu, mi njega u isto vreme i sažaljevamo. To je, čini mi se, taj njen majstorluk, uprkos tom nasilju koje on sprovodi, toj njegovoj grubosti, oštrini i tako dalje. Nama je ipak i dalje njega žao. Zato što smo svedoci čitave palete nasilja koje je bio izložen tokom celog svog života. Pomenula sam kako je bio izbačen iz kuće prvog dana kad je donesen. Nelly Dean, ja govorim čas Nelly, čas Ellen, zato što ona ima u stvari dvostruki identitet. Ona je za Heathcliffa i Catherine isključivo Nelly, oni nju samo tako zovu. Ona je međutim za sve ostale Ellen, to je njeno pravo ime i to je ime koje nju definiše kao osobu koja pripada kući, ali ne pripada porodici. Dakle, neko ko zna sve tajne, ali nije u stanju te tajne da razreši, niti ima tu mogućnost. Heathcliff, dakle, doživljava čitav katalog nepravdi, nasilja, biva i fizički kažnjavan i biva i verbalno zlostavljan. Čak i u najboljoj nameri se desi da ga Edgar uvredi i da njih dvojica stupe u fizički obračun. Pa to onda sad Hindley kako ga... Ali Hindley je isto specifičan po tome koliko je mučio Heathcliffa i čak mu je odrekao pravo na obrazovanje. Zapravo, mi vidimo da taj Heathcliffov život do njegove, recimo, 16. godine kada ode, nestane i kada ga ne bude pune 3 godine, mi vidimo zapravo da je to život jednog poniženog bića u kome raste potreba za osvetom i koji čak sa zluradošću prepoznaje kako će se sve svetiti svima onima koji su mu činili nažao. On neće zaboraviti ni da mu je Nelly u nekim momentima činila nažao, neće zaboraviti ni Hindleyu. Naravno, njegova osveta Hindleyu će biti u stvari najmetodičnija osveta, pored osvete naravno i Edgaru Lintonu, ali Heathcliff je dakle u svim svojim životnim traumama prikupio neverovatnu količinu spremnosti za osvetu i ono što je dodatno paradoksalno u ovom romanu jeste i to što mi vidimo čoveka sposobnog isključivo za veliku ljubav i za veliku mržnju. Dakle, kao da... Samo u ekstremima. Ali kao da smo suočeni sa nekakvom kvantifikacijom ljubavi. Dakle, sva ljubav pripada Catherine, ostalima oko njega ne pripada čak ni ravnodušnost. Heathcliff sve ostale mrzi. I to je svakako zanimljivo videti i kao razvoj lika, jer je taj razvoj u potpunosti paradoksalan. Znači, pred vama je jedan demon, jedan antijunak, međutim, taj demon i taj antijunak ume da se sveti vrlo metodično. Dakle, kao Šekspirov Jago koji pažljivo promišlja svoju intrigu, koji pažljivo promišlja kako će se sve svetiti Otelu zbog toga što ga nije izabrao za svoga zamenika. Sada Heathcliffovo ponašanje može da bude viđeno kao ponašanje romantičnog, neshvaćenog heroja koji je zakinut za mogućnost lepog i dobrog života.
sa jedne strane vidite da je to biće bez korena i biće bez budućnosti. Kažem da je biće bez budućnosti zato što je i njegov rođeni sin za njega razočarenje, jer fizički ne liči na njega. Međutim, Heathcliffova sposobnost za osvetu će paradoksalno zahvatiti i onu ženu koju on jedino i voli, jer on će se oženiti Edgarovom sestrom jednim delom i zato da bi se Catherine osvetio za to što ga nije čekalo, što se umeđu vremenu udala, i rekavši joj da je sve vreme mislio o njoj tokom te 3 godine odsustva, on je zapravo utvrdio da se njegova emocija nije ni jednog trenutka promenila, kao što se nije promenila ni njegova odluka da se osveti za sve što mu je u životu činilo.